Assalamu алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас областынын жергиликтүү тургундары. Бүгүнкү күндө бизде жаңы үй, дача десек болот, жаңы сатыкка чыгып жатат туугандар. Адресине көңүл бурабыз. Адреси ушул Покровка айылында экен. Пролетарская көчөсү, номеру 86 туугандар. Азыр бул жердин үй ээси эшиктин оозунда турат, бизди күтүп. Кудай буйруса бүгүн сиздерге ичин толугу менен тартып беребиз. Экрандан алыстабаңыздар. Бул видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, комментарий калтырып, сөзсүз түрдө жакындарыңыздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар туугандар. Мына Кудай буйруса баштадык. Толугу менен тартып беребиз. Бул биздин үй ээси экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Игорь байкебиз экен, ушул жердин үйдүн ээси экен. Игорь байкебиз орусча айтып берем дейт. Бүгүнкү биздин видеоблог орус тилинде болот. Хотели узнать размер участка. Сколько соток у вас? 93 сотки. Ага. Ширина? 90 метров. 90 метров, да? Все, мы пошли. Тугандар азыр ичин кирип толугу менен тартып беребиз. Көрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде эле ушундай резиденцияга киргенде болот атабыз туугандар. Себеби бул жерде бак дарактардын көбү токойго эле киргенде болот экенсиздер. Покровка негизи ысык жер, аны бардык эле билет. Бирок бул жердин аба ырайы өтө башкача дейт. Бул жер салкыныраак экен. Себеби бул жерде көлөкө. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дядя Игорь, здесь какой климат по сравнению в Покровке в центре? Климат приятный, влажный, жарко не бывает. Рядом Талас, 80 метров, можно купаться. Угу. Мына туугандар азыр үйгө келе атабыз биз. 10 метрден кийин эле ушундай теректердин арасынан чыккандан кийин мына туугандар ушул үй экен. Бул жерде үй, жанында эски тамы да бар экен. Так получается, это новый дом, да, у вас? Абсолютно новый дом. Я его сам лично построил. Покупали у немцев. Был большой котлован. Засыпано много камня большого. Потом щебень и фундамент. Стены шлакоблоки. Получается, год постройки какой был здесь? Мы строили, закончили где-то в 98 году. В 98 году, да? Одноэтажный дом. Одноэтажный дом, но второй этаж устроен, чтобы сделать второй этаж. Можно второй этаж сделать. Понятно. Покажете дом, да? Да. Это временка. Бул жак эски временка экен туугандар. Азыр ичин көрсөтөбүз, Кудай буйруса. Свет есть, да, у вас здесь? Мына туугандар, бул жер временка экен. Бул жак көрүп атасыздар, бул жак чакан комната экен. Здесь подвал, да, погреб. Погреб, да, там? Склад. Навес. Навес, да, полностью здесь? Туугандар, азыр үйдүн ичин тартып көрсөтүп беребиз сиздерге. Ну, здесь много времени никто не жил. Из-за пандемии. Мына туугандар кире беришкен, бул жер өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кыргызча акталган салкын там экен. Эшиктердин бардыгы жыгаштан экен. Бул жагы кухня экен.
Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде пандемиядан бери көп ким жашай элек дейт. Үйдө эч ким жашаган эмес дейт. Ошодан бери үй жабык эле турат экен. Бирок үйдүн ичи таза. Бүт барды өзүнүн ордунда экен. Здесь спальня, да? Да, одна спальня. Туугандар, бул жак зал экен. Свет есть, да, здесь? Залдын ичи да жакшы экен, үйдүн акыбалы жакшы экен негизи туугандар. Полдордун бардыгы бүтүн экен. Чирик жер жок. Сосновые доски. Сосновые доски, да? Бул жерде дагы бир чакан кичекей спальня бар экен. Сиздерге толугу менен тартып берейин. Бул жер өзү баягы дачный дом десе болот экен. Бул жерге келип дем алыш күндөрү эс алса болот экен, туугандар. Үйдүн акыбалы жакты бизге. Үйдүн акыбалы аябай жакшы экен. Эшиктин алдынан чыкканда бул жагы огород экен. Огородо дагы аябай кенен экен. Общий 93 соток, да, вы сказали? Да. Общий 93 соток экен, туугандар. Вон те дальние деревья. Можно пройти. Да не, я могу отсюда взять на камеру. Там яблони, сад, абрикос. И так просто деревья. То есть получается у вас здесь и яблони есть, и абрикос, да? Да. Много чего. Вот яблоки, там яблони, там абрикос. Давайте дом отсюда возьмем на планчик тоже. Да, да. Экинчи этажындагы жазап мансардный кылса болот экен. Толук бүтүрүп 2 кабат үй кылып деле жашаса болот экен, туугандар. А цена какая? Какую вы просите сейчас? Точно не могу сказать, но в районе 35 тысяч. То есть получается цена 35 тысяч долларов, да? Туугандар 35 000 акш долларын сурап атат байкебиз. Получается, уступки есть, да, у вас? Да, Можно договориться, да, есть? Варианты тоже есть. Есть. Варианттарды каралат экен. Байкебиздин номерин толугу менен калтырабыз. Байкебиз менен кабарлашып, баазын чечсеңиздер болот. Что еще хотите добавить? баня. Там еще баня, да, есть? Да, ну, там, конечно, все чистить надо. Подожди, я ключи. Туугандар, биягында мемеси бар экен, банясы бар экен. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аябай эле кенен экен бул участокчу. Эң башкысы мага кире бериши жакты аябай. Бүт теректер толугу менен отургузулган экен. Чакан токойдун ичине киргендей эле болуп келет экенсиздер бул жергечи. Мына бул жакка баня салган экен азыр. Банянын ичин байкебиз ачып көрсөтүп берем дейт. А баню вы в каком году строили? Баню позже, где-то 2005. В 2005 году, да? Ну, получается, она чуть поновее, да, дома? Да, ну там никто не жил. Дача. Вот здесь очень грязно. Грязно? Да, ничего, можете не открывать, давайте просто. А после бани что там? Вот там сарай. Сарай, да? Ну, баня настоящая. Все чистить. Этот котел просто покажи, как он. На, туугандар. Это в этом вагонном депо брат варил. Понятно. Специально. Банянын ичин жыйнаш керек экен, туугандар. Бирок банянын акыбалы жакшы экен. Вот сюда. Камни. А тут парилка, да, у вас? Парилка. Мына туугандар, пары да бар экен, бүт бардыгы бар экен. Бул жерде жыйнап, тазалап, кимде ким сатып алган болсо. Банясы да дайын экен. Там убраться будет хорошо.
Здесь просто сарай. А в данный момент здесь живет кто-нибудь? Здесь, на времянке? Да, родственник. Родственники, да? Бұл жағы сарай екен, туғандар. Толық шарты бар десек жарашат бұл үйге. Себебі огородтардың бардығы өзінің орнында, көчө жақтың бардығы торолған. Үйдің için көресіздер өзіңіздер. 98-99 жылы эле бүткөн үй екен, жаңы үй эле екен. Банясы да бар, огородтың алмасы бар, абрикосы бар, бардығы бар екен. Туғандар, бұл үй кімге қызықтырса, бұл байкебіз өзі Россияда жашайт екен бүгінгі күндө. Байкебіз номерін калтырабыз, сөзсүз түрдө кабарлашыңыздар. Басым келишсек болот дейт. Ушул үйдүн эзи эртерээк табылсын деген бизде да чоң ниет бар, каалоо бар байкеге. Там есть два пруда. Вот это все, если расписано, будет тополя уже огромные. Тут мне предлагали, вот, может, дом отдыха какой-нибудь. Мына көрүп атасыздар туғандар. Аябай кооз көрүнөт экен негизи. Ворота, видишь, на готове. А вы постоянно ВКонтакте, да, будете? То есть, получается, вы дадите свой московский номер, Да. где по WhatsApp могут с вами связаться, да? Да. Все хорошо. А координировать будем, если нужен язык, то есть показать, здесь родственники, там соседи родственники. Все можно. Урматтуу биздин Талас жарнама YouTube каналынын Мойдом Химус Мүлк агенттин кардарлары баарыңыздарга ушул видеону бөлүшүңүздөр дагы бир рет суранабыз. Лайк басып, комментарий калтырып, жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Экрандан алыстабаңыздар, ар дайым биздин каналды көрүп туруңуздар. Рахмат.